Hi everyone! Padong namin sa Siquijor. Welcome to Siquijor. Padong namin sa Koan, gawa sa port. And then, amo na pangitaon kung asa dapit ang welcome Kevin R. Asang kontoy. How Siquijor? Mommy? Mother? Ako sa karon si... Welcome to Siquijor. Oh, ako ra. Hi, sir. Kevin R. Good morning, sir. Kevin R. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Welcome back to Kevin R Stories. Today, we are going to explore the mystic island Siquijor. Mountain tour di among gipili nga package, pero this time it's going to be adventurous. Our package includes exploring underground rivers, caves, butterfly sanctuary, and Lugnason Falls. So let the adventure begin. Our first stop, Lugnason Falls. So, padong namin sa Obos. It's very slippery pero laban. Hi, Tonton. Hello. My God, this is my first time coming here. Oh, me too. So, this is our first I'm stop, so happy. Lugnason Falls. So, hi everyone. So, from katong dala ni among gilaugan, murag kuan ra 5 minutes. It will only take you 5 minutes nga lakaw. Then makita na nimo or madunggan na nimo ang tubig, kusog ka ang tubig. So, muna siya ang falls sa akong likod. Muna siya ang Lugnason Falls. So, later I'll give you yung mga nindot na shots. So, uban nini. Ayaw lukso. Ayaw lukso. Ayaw lukso siya. Nakita tara o kamay ng idungan. Pag-abot mo sa tunga, pag-anak kayo mong lawat. Anak kayo mong lawat. Laban. Anak ka mo buhay. Pero dungan at buhay. Ayaw tagpatagkaaw. Yan kayo maamag. Tagilis ka magkuhan. If di na kaya, di na buhi. Kaya tayo tumutukan. Tayo na po din. Hari na sila. Ala, kana. Then pag-ingon ako buhi, go. Ha? Mag-ingon ako buhi na. So pag ingon niya buhi jud dayon. Dili kay mo hold on ka. Ayaw buhi o kayo pa. Buhat ang imong lawas mag-straight. Pero kanang gaana pa, ayaw sa buhi. Wala ka ng lawas ng mga oras sa anak na straight. Then buhi dungan. Pag-ingon mo dyan yung ano. Ayaw sa diya. Wala ka sa mga kwan ka na dito. Kanta nyo, dyan ako.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Muna siya ako ang I ganyan. can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Kasi pangalan nga spring niya. Tubig tubod spring pero gikat kansilim gyud original gyud ani nga kuan. Kansile? Kansilim. Kangsilim. Okay. So muna siya ang Tubig Tubod Falls. So 2 minutes away from Lugnason Falls ni siya. Here, so dire lang may mga ligo kay Tinaw. Ug ganahan ko mo, di mo mulantaw sa kuan, pwede ko tahan na mo agi. Maligo na jud. For our next stop, we are going to Sambulawan Underground River. So ang gidala karon ni Tonton is amo ang mga One of our flashlight. gadgets to be or gear to be wear during our travel over there. So this is not a waterproof mga flashlight. So kung maguba, biyada heavy. No, yes. So we need to be careful when we swim to the cave. We need to get off the flashlight. Okay? Sige, 5 meters away from the flashlight. And then apod me life jacket. Kana siya. Oh my God, I'm so excited with the underground river. Siya, uy, mura nakaog minions kay Gayelo. Ay! Una tao, yung Gayelo, niya aso ka atams, minions. Karon, minions ko. Complete na. Ako actually among gibayaran is DIY ra kay wala mi life jacket. Sa man uy. Ate kay ang tao. Muna tao alam minion na aso ka buk atam. Ya ko. Ay! Ano man mo supirang yan? Minions. Pirata man kay ko. Mura mo pirata. Ito direct. Furnace. Kulang lang tag life jacket para mahimo na tang festival queen. Guide. Muna siya mong guide nasa likod. Head maulan. Pero mal color. So muna siya si Kuya. Ano siya si Kuya? Ano ang guide. Lihog ko. So taoran na kag life jacket. Oh, okay ra. Dinhan siya kung basa-basa siya. Basa-basa niya. Correct. Which is good. So, among package kay kompleto na, kay na may life jacket. So, before musulong sa underground river, dapat sulungon sa nila ang among underground river. Kasi yung underground river, Minions. Underground river reveal. Unsa ka, wayok. Muna siya mo agian. Uy, kawayok. Oh, maginahinay. Hinay jud ni. Ano daw prelim sa kuhan? Miss Universe. Hello. Oh my God, muna na siya ang underground na river. Which is, Alala ka sa river. i-on na namo among flashlight later para may liwanag ang buhay. Abas. Sumon na siya ang tuwan. Ready? Go! Shuka ayo. Lumalaban. So, anong ganang hungay na tagulay? Aging natin. Boss. Kung mahulog ka drin no, akiver na life jacket. Oh man gibot.
Actually, ano? No, like siya kayo mga minions dito o gasiga-siga sila. More siya the Gita Festival. So, maglingaw-lingaw na lang medre kay Ibi Kawayok. So, makadungog na mo sa bisog na ay matagak mo ba? Lipa mi ired. Hi, Teacher Simon. Teacher Simon. Dali na, ma'am. So, padung namin sa sud, actually. So, ug unsay mong makita diri sa video, maura jud na. Oh my God. Nasa'y tanom-tanom diri nga gabi. Ang tanay nagtulo-tulo nga tubig. Ay, sa seb kay daghan kay bato. Arot. So, arot na. Another. Ay, naadiri ka ng murag falls, which is very bugnaw daw. So, arot. Oh my God. Dagan din siyang tao. Dagan din siyang kuan murag iskina-iskina. Hi! How are you? Oh, good guy. Narasunod ta. Ayan, oh, yan. Diba? Oh my God. Ang gamit niya siya na pwede mabasa. Ang bawa na basa na pwede. Ay, lalom na siya kayo? Lalom na siya, 10 feet to 10 feet na gano'n. Ah, okay. Pero di na tamo dito dito. Di na mo dito dito. Hindi lang sa tapos dito kayo, ibabili natin ang mga gamit niya. Ah, okay. Clear kayo ang water. Again, ang flashlight, hindi water to saving to. Siguro tama nito, di ba na-try sa akin, makakagdahan sa siguro tama lang ay ganyan yung mga kalito. Ah, okay. Ay. Ini siyang usa ka stalactite. Okay na yan. They count off, Dan. Sige, count off. 1. 2, 3, Ah, 4, 5, 6, 7. And a half. And a half, guys. imong better half. Nice. Muni-muni man ayis. Waho lang yan. Waho lang. Hey, kuya. Kuya, mana siya si kuya? Mong kuya. Hey. So, muni siyang, so far, muni siya pinaka-favorite. Okay, pero wala lang namo na videohan ng amo ang very exciting part kay dili pwede ang cellphone. So dito kay mosalom jud mi. And then dito ka katugkad. You can only see the stalactites and the stalagmites. So going home now. Ano siya? For our last stop and to end our part 1 Siquijor adventure, manghapit to sa amin sa Lassie Church. It's good nga relax sa namo among mga piil para sa next cave adventure nga naa sa atong part 2 nga vlog. So karon, chillin' and winding us up for today's video mga person. Para sa atong part 2, we will be visiting the Butterfly Sanctuary, Cantabon Cave nga super nice sugang side trip sa Paliton Beach. Salamat sa pag-uban sa mong first part Siquijor Mountain Tour Adventure and see you all sa atong second part. If you are new to this channel, please like and subscribe and don't forget to live your life to the fullest and create your own stories.